بله تماشاوان هجان هاجی برز عبدالباقی تیشی اندام شاخه یکی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا لجی آلمانیا الگلمنه دام باش برز عبدالباقی مالا خودی آوابا سپاس بو خودی که هون رحات بوند دست بکر دجمارا بحثا و یکی بکه که نیشان اعراض چبون و هست بکر که هون هلگرین نخوشیا کوروناینا دست بکر از گله کیف خوشم و خفتنا بورا و جسلاف ورز ج تماشاوان ارکیرا و جهمو قال ماي كرد وكردستان تبايرة وجملته خلي عالم تبايرة دستفيكي براستيجي نخوشي منزاني بوتشيا تاي سار وقرم سرمادة دهات يعني جارنا أولو وقت بيجي قرمبون بلند بو جارنا منزد بو أبناء دهر وجاب مرض ليشكر وما جيت خلال دريد قونا غيدا أم سيجارة أم تشونا جم تختوري خوي مالي تمجمل تقول إنه أبناء وكا قريبك مزنا يرحت بي يعني مخابن روبرو المزيدة تذكر أبناء دسبيكي تاي سارو قرمبون وجا بشترا قرامي مش كاندن يعني أما نمات قريبو أم خلقو بقرن دلي من هاتشو خارني من قريبو أم تشتكي بخون وتم متخوست هما أزدريش قريبم يعني وهنا خوك جي خوك أزوابو بس نقلك مازنبو أو جي جارنا ولود هاتما أبوك أسكارم شتر بيجن تشتيقو بعربية بيجن أعرابي ويناكي بون يعني بشتي داروجا أم فيجاب أم منما خبرت مجي تشو مقوزي خبشهم دويدي دات حمامي داجي براسيجي وقت بيجي سرقيجا كالمقارة هاجي از هناك دلي من بهوري يعني زاروكي مجي تفضل مضاحاتم إذا باشي تختور هاتا مالي جماجي وأفضل تيست جي تشيكرم بابو عم بمستشفى راديس اشتغلين بابو مستشفى جمارة عربشيان وبخدي أزو خانمام هردو عم تشون وجويدي دست بيكر تشيروكا يعني برز عبدالباقي دمال دا هون چند بيك هتن تو هفجينا خوب تنبون يان زاروك جي بيك هتبون لا أزو هفجينا خوب تنبون زاروك بينك هتن أو ناكي باش بون لما جوا أجي وقت تيستا تشيكرن تيستي وانا باقش دركتن يعني دويدا مدى برز عبدالباقي ايش هبو دما كو نيشان لسروا خويا كرن هم بإيشي وهست بإيشي ذكر هم بإيشي دحسيان قال لك يعني از من از جهاما قناعك من قلت له خم جو ازيد بمر ما ازنما ابن خشيك مزنا ازنما تكرم جو طاقت دلاشي من دلما نكرب بردواما وقت بجياني بكيان ورابو إذا أم بجد نخوشخانة راشتغلين وهات جمرة عربة ريكرن وأم برنا نخوشخانة. باشا برز هون چند روجات در نخوشخانة دمان؟ فكو خانما من 7 روجات دما أونا كي وقت بيجي جير علاج دانين 7 روجا أونا تيستا وينا باقش دركت قوتن قوافنا كي رحت بوا أبنا نما فيروسا كورونا بيرها مخابن ايمن اشبك دم خوشخانه دا مخوكر وكان نوباتا دهاتا من قلقي ابو از خصمه وقت بيجي غرفات هيبدا عناية المشدده او المركزه جرد بيجن السيزده رجا دوي غرفه دماما وك نيف هشيم تشويت دا يعني و از بن كنترولا وقت بيجي فا جهاز واناك دبوم و وقت بيجي بكاتيه مستشفى جي الا الليك البرسري من جهبو جامل اجي اريكاري كتبو اريكاري امر باش برز عبدالباقي چه ددانوا يعني جورن خوارنه و خوارن ددما 13 روزان ده تو لنخوشخانه مایه چه جورن خوارنه ددانوا كو خوارن سي جارا خوارن ددان صبح هبو فراوين هبو شيف هبو ودوانا دجي لستكا وانا هبو خوارن تيدا تا چو خوست باتت كاري بو بخوازي خوارن زح بو لما خابن من القور از نخوش بو منت كاري بو از بخم حتى دورا يعني الدهر وجا من نظر خوارن كتيا دريم دا و بيكاتي وانا براستي جي قلق كنترولا وانا وقلق وقت بيجي السرسكنا منا سرفينا خوشي
راستی تشتێکی گەلێکی گران بها بوو یعنی دەخواستم بی چ ئاوایی وی کەسان وان کەسان وەکەت بێژێ سەر حۆپێک بێنن و ژیاناوی بەردەوام باشە برێز عەبدولباقی di 13 ڕۆژان de جۆرên dermanî ku te distandin çi bûn؟ tiştê min dermanê êm min nas kirin kororon jêr digotin ev yek bû sodyum jêr digotin ev di dû bû bi xwedê yeke dîtir hebû jî hişê min ne gelek serserên bû ez nizanim û nihayekî dîtir jî dane min çar texlîtê dermana ev didane min êvecel wê dirê jî belkî 4-5 sîrom jî girêdayî bûn û ev derzîna mezin hebûn belkî her yekî 9 kîlo bûn û di cama de bûn şûşa de bûn ew jî girêdayî bûn banîva xertûmê wana jî dihatine ser laşê min ez zanim belkî 20 xertûm li ser laşê min tevayî hebû beriya wê tu nexweşî beter hebûn birêz Abdulbaqî خودê nexweşiya şekir min hebû ve şekirê min nebilind bû 125 bû 103 bû heta 135 bû ji ber ku min hinek sport çêv kir ez şekirê min derdketa xwarê yani baş birêz Abdulbaqî te behsa corek derman kir te got heta nihat tu wê dermanê dibî li gorî pizîşkan heta kengî tê wê dermanê bibî li ser berdewam bikî Na texlîtek derman dane min xwedê ar jêr dibêjin lêkspîna nizam çi navekî wilo hê min qenc lê nemeyzandiye ewla gotiye min heta sê hêva lazim e tu berdewama ve xwarina vî dermanî bikî belê niha rewşa te bi giştî çawa ye birêz Abdulbaqî ku rewşa min ez niha gelekî başim ez îro ji nexweşxanê derketim ez hatime malê min jî weke tu bêjî xwe hinek temîz kir û malbata min jî rastî jî weket bê karûbara min kirine ez gelekî başim wê mixabin laşê min hîna nemin sê heyv ji mir dirin heta wek dibêjê laş bi ser xwe were lînû laşê min xira kirbû singa min xira kirbû weket bêjî ew cîhaz li menaha jêr dibêjin derbandibû her du lingê min xira kirine Başa. Birêz Abdulbaqî tu çi xelkê re dibêjî şîretên te çi ne tu wekû kesekî bi vîrusa koronayê ketiye û tu jê çêbûye tu jê rehet bûye kesên ku Kurdên me li wê derê li Almanya yên li Herêma Kurdistanê yên li Rojavayê Kurdistanê şîretên te tiştekî tu ji wan re wan bihêvî bikî ku ez şîreteke hevaltî û biratî û dostanî li her kesî dikim êgo bi vî zimanê ji me fehm bikî Kurd bê çi bê û taybetî jî ê Kurdê me ev nexweşîke bi rastî jî zor e nexweşîke dijmine te dihindir û dedikujê bêgo tu bi xwe bihsî ez hêvîdarim ji miletê me Kurd jî gelekî biçûçik lê nemeyzênin mezin lê meyzênin û xwe biparêzin û heyş xwe hebin û dibêjin hinek cana dibêjin dibiya bû em kurê gunda û kurê cok û nizanim çîkana veko ev hemû vele ye wallahî got ev nexweşîtê got çi bêjî xwedê nekê got ê ev nexweşiyê meselan ê berê bware hene wekû nexweşiya dil yan weke ya singê bware heye weke rebwa bware heye weke şekir bware heye serê sedî notî wa dikujê bêce ez hêvî dikim ji miletê me inû bi rastî jî bi çavekî giran buhayî li vê nexweşiyê meyzênê dakaribin xwe jê biparêzin û bera daîmen çikawayî berdevêyana berdevêya bê û xewilo nebêjin hema em ê çine nav hevdû em ê silar revdû kin ev heyva heye inşallah belkî heyva bê jî rojê tên jî weket bêjê qedayê ser bikin lînû ve niha li Almanya gelek nexweş jê rehet dibin lê mixabin xwedê gelek jî êgo nexweşî berê jî were hene pê diçin jî yani mixabin gelekî jî zor giran e û dîsa jî ez hêvî selametî ji her kesî re dixwazim û ez dilekî germ û nerm ez dixwazim miletê me Kurd li her çarparça û taybetî jî Kurdistana roj ava ji Efrînê bigire heta tu derkê ve derkevê çi Kurdê me bin çi Xristiyanê me bin û çi Arab jî bin û çi insanekî dilsoz û paqij welatê xwe re bişolî ez hêvî ev selametê ji hemû kar Em jê bihêvîne banga te bigîne birêz Abdulbaqî tîşî endamê şaxê yekê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye gelek spas ji bo beşdarbûna te